Nalazimo se na jednom novom početku, za nas u Svilajncu 13. Za nas je 13 srećan broj, a za Hočevara, on će da kaže koji je njemu početak ovo. Dugo smo dogovarali ovaj projekat i evo došli smo do početka, to jest do kraja pregovora i početka jedne nove investicije. Danas potpisujemo ugovor i za 6 hektara zemljišta koje smo prodali u novoj zoni privređivanja u Svilajncu. Mi očekujemo da se u ovoj prvoj fazi koju danas potpisujemo izgradi fabrika koja treba da ima oko 5000 kvadrata, treba da uposli blizu 50 ljudi i treba da bude investirano u nju oko 5 miliona eura. Očekujemo da pravimo i drugu fazu, to treba da ima, taj sled događaja treba da ima i svoj drugi deo, da se napravi još jedan objekat, da se poveća broj ljudi i da idemo do te cifre o koje je rekao i moj prethodnik od 10 miliona evra. Bićemo mi zadovoljni da bude to i 8 miliona, nema potrebe, i može da bude i 100 radnika, nema potrebe da bude više. Mi kao i uvek bit ćemo dobri domaćini, što znači da je lokalna samouprava spremna i za ovu investiciju. Ja se nadam da tu nikakvih problema neće biti. Sve smo do sada, dugo smo se dogovarali, ali smo sve stvari otklonili i ne vidim više nijednu prepreku da krenemo u gradnju ove nove fabrike. Šta to znači za Srbiju? Znači da će Srbija da dobije jednu fabriku koja može ne više da otkupi sirovinu, izveze i prerađuje u inostranstvu, nego da se sirovina prerađuje u našoj zemlji i da se izvoze gotovi proizvodi, što mislim da je jako bitno. I s druge strane, gotovi proizvodi imaju primenu, pa mogu i neki drugi da dođu, kupe te proizvode i da izvezu još dorađenu stvar. Pričamo o koži i pričamo o industriji, autoindustriji. Znači, srpska koža koja se do sad većinom otkupljivala i izvozila, sad će da se prerađuje u Svilajncu, koristit će se za autoindustriju i ja očekujem da u naredni period od godinu, 2, 3 dođu i ljudi koji su korisnici toga, a to su direktni dobavljači velikih veliki dobavljači u autoindustriji. S druge strane, očekujem da u drugoj fazi dođe do dalje prerade i da se proizvodi kolagen. Kolagen ima veliku primjenu danas i u mesnoj industriji, u farmaceutskoj industriji. Mislim da Svilajnac može da dobije i ovaj nivo proizvodnje i mislim da je to za Srbiju dobro, a za nas svakako u Svilajncu jako dobro. Zahvaljujem se ekipi opštine Sviljanec i možda i državi Srbije koja nas je primila tako lijepo. Gledajte, mi smo neka kompanija koja je već x godina u rasti i širenju. Nalazimo se po svim zemljama svijeta, tako da gradimo svoj posao i danas smo tu. Zašto Sviljanac, zašto Srbija? Gledajte, sve sirovine iz tih naših, recimo, bratskih zemalja koje su još danas nekada bile u Jugoslaviji, izlazu van iz zemlje i negde se prerađuju kao trgovačka roba. Mi radimo malo, naš princip rada je malo drugačiji, tako da želimo negde gde kupujemo i sirovine, da i taj dio odradimo i možda izvezemo kao krajni proizvod i da se taj krajni proizvod zadrži u zemlji, da se baš i, recimo kao danas država Srbija, osnabdeva tim materijalima, tako da zbog toga smo danas tu. Mi smo baš imali već vizija gdje bi se stacionirali u tim zemljama bivše Juge i pošto smo došli u neki predivan Svilajnac, moram da kažem, baš se osjećamo tu nekako domaćinski ili tako da smo izabrali to i zbog infrastrukture i zbog nuđenja nekih uslova i zbog nuđenja i radne snage, pošto i tu i škola i ta škola daće nam i dobre radnike, tako da moram da kažem da Novo mesto je isto dobro vezan sa školom iz Sviljanca, privredna škola, ne, poljoprivredna škola, tako da tu nas isto nešto veže, tako da evo ti, tu smo i nadam se da ćemo lepo početi da radimo, da gradimo, da te naše stvari privedemo do prvog početka, pa opet do drugog početka, jer ćemo ići po fazama
jer moram da kažem danas je svijet nije baš ovako kao je bio, ima konkurencije, ima svega, kao je gospodin predsjednik rekao, autoindustrija, da, danas ima autoindustrija isto x stvari, x problema, mi smo više sa kožom vezani na prehrambenu industriju i mi iz te kože radimo 80% za prehrambenu industriju, to su sirovine za kolagena, želatine i te stvari, tako da mi gledamo kao stočarstvo je kao za nas osnova ne samo za meso, za nas je to i osnova za stvari koje se danas koriste u prehrani, u medicini, razvijamo nove linije za medicinske proizvode, tako da svugdje pokušavamo da ukomponiramo te naše proizvode i to je to. Nadam se da nam bude ovdje isto jedan dobar početak i da možemo te proizvode još bolje napraviti, jer ćemo uvesti nove tehnologije koji danas ne postoje u svijetu, tako da bavimo se tim razvojem i nadam se da bude Svilanac nekada prepoznan isto po proizvodnji nekih naših dobrih svjetskih proizvoda.